Arocha kero kuri mo karanse tenere usimuti nenere. Ngasara ko ali bakali ko chora bantu bako ndego rocho no mochora ndego. Enjira kuri rocho no mochora. Subscribe Ndim TV Eliogo Nilikuba. Urwa sogo makweva nchiri. Kristo agoto mu bwekano bw'abasubati 10 batana bangaini batano abaliri. Lakini bonsi niko baringe nyombe ye muime. Abayiga batana bangaini na baliri ekerensa yayigete bali baba ngaini babegete kitacha bamavuta egento kia bete ngeringa bakaminyoka bakachukuyo munywomi. Bali batana baliri bakaganda bakachukulika egento kieke amavuta. Naye nore kanisa mabu no twensi pitore ensango ikere ekero bali abangaini bago chukoroto to munyomi kagoche na bali banda baliri bali mobutete kanisa ime kero moko enda asumure. Lakini munyore bonsi nyumba ne mabako tendo kieke no mule mama mkatoliki mwensi lakini ensango ikere mogwatananu bali balenge mama mkatoliki balegete birebi n'ekisabuli kyabo bamenye to bugimo buya enga kingo ikere nebirebi bya Dorcas bawatana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Mwigo tu adere ngane family neche kwa namna ba menyete. Kila mtu peke yake. Mogo telena omoga karwale mwina ai samna menyete. Omongi na mwino wa. Ne wifu ya omoto tena totebi. Juga ne tayo kwa rakobeka kwa ngina bantu paransa tena buja. Mungu ni mwema. Pero yomonge etebera sobo sibuye kegambero. Muna katendo kieke. Amenye. Omoga kuri olo tikasiringi 50 emesa igoro. Siringi 50 lilo tirigo tu. Oma na kogata mwina ayo ira siringi 1000 nande linya. Nande ko tabanga uchumi yako ngire. Litukelyo none kara kuachire my friend. Kali aseli bwa mochi gotinde kwa. Iko gotinde kwa asasiri kya msheni. Wo. Bata ngasige songo east west. No genda east no enda west yo mayanga yokorera gobono ayiga soko tiga musina ande kwana kwati yomongo no konya kwa masomera na tikete chibesa igoro muroje uchumi muna yako ngire ana musini otikete na ngoto pesa igu mwino gari otikete siringi 1000 na nemambi yako makori ngachiairire antu kutaka kumotebinga uchumi nenko akine kera kwa kure ekero ruware to nyarigete ngogo ja koranya gitari asa musini waseneli utara ko mwana no ne libuna nyako bekera ni no ndi yoru warnya gitari usina cha kokorora musibi Yesu Kristo akiti atara ko ruma na bwanya sa ore moyo aba sa cha muri sa mu bete jisuti muna muri sa mu bete jitaibu yega ni ngobo kama ambio okwali mongina mo boli mongina minto bwakire arigere rinso kadari baramungote muna kwata kurubuo baka goikaga abangina babanyene mpale kawa kwa lilinjera Mungu ni mwema na no imwe karasene kwa mukwani ngambu yore lakini no imwe menyete nere turi kumobori no mobori ngabu akiri mbale ngamwe karasete nsaba ngina kwabo kamambi kwa kwani mukamu murunga baba buakiri batoke nzake nyata kubuka Chitaya chite chirimete abaga kambali ngabai karasete nsa monde karasete sa anga fata kura bwangu nganda tole tuanyori nande taliande amine tika anga kura bwangu ko be kabara mache muina kura bwangu toke no akote doki waruchi principe tukuinyurugwa tunyara kuyarigania tomenyo bugima burubuya obwamate kurunyomba obwamate para obwamate ase kanisa omenyo bugima burubu ikiranu kwa sababu hakuna hata mmoja yule ambaye anajua siku wala saa ambayo Mwenyezi Mungu atamuita kutoka dunia hii. Na kwa sababu hatujui,
Ni jukumu la kila mmoja wetu kujiandaa kwa mawazo, maneno na matendo. Na kwa sababu ya hayo unaitwa uweze kuishi maisha yaliyo mema. Bona ebuli muno karansitinsa. Ngura nyoli ndabantu na ababuli ngarakini umaine bwanya sawo lemoyo. Abantu mbayo mu abere meliba sabantu bandi. Mbayo mo bekereta abantu bandi melibo. Lakini insai kaniko bwa moteti. Ekanisa imeniko bwa moteti. Aso koremere muniko bwa moteti. Na yekana no Yesu Kristo atebete abayahudi ekara cheto kubukira Lazaro. Abatebete batigirige ndokieke digena. Ono ligere umonere motebinga gendo tigirige. Gendo tigirige daso lyobekere ligena. Nabayigo Yesu Kristo karangirira Lazaro abokire. Nande ka abokiro konyoranga nande bamosibeta amaguru na maiso na maboko. Pantumbale Nyasaye kakimutabiru ense. Lakini ndo isoko sawa mabira na Nyasaye kuabira. Lazaro ni gakwete nande bamanyire kwimoka bamosibira amaboko na amaguru na maiso kangu tamari. Abantu mparoro musibeta abantu mbara omwabira umuri basa abantu bande mo basibete mbabwatiri bagaliye komora Nyasaye. Yesu Kristo akabatebiga musansore momotige agende tebi umunerabo. Uyogo sansura n'ururi. Uyogo sansura n'ururi. Uyo sibete. Ore nayo nyugusibire naye ngo ando gusibura. Abangina barenga mo ikaranze tensa musibeta bakaka babanye. Barenza uzimbayo. Okuruga iga pio box okore iga. Naye bunogo sansuru ochirege kekyo. Mungu ni mwema. Kwa kanyatara kuziba agukurure taka kuziba. Lakini ndaka anjire ko kwara rero nabi abere ko banjire ko sansura. To ko jirege kekyo. Isaya eyemo 15:3. Inchu asende tukambirane. Nonye ibintu byabiri bibaliri. Nimbisi bye birabese munagendo kieke. Philippians chapter 3:12. I do not claim that I've finished the race, but the thing I do is to forget everything which is behind me and focus ahead for the reward that Christ will give me at the end of the race. Tindi ko baranga nekiro ko moikiranu. Kurende ni kolege ntekemo. Gotigo sipia yale nyuma. Inyare ko minyoka. Asenge njoye gutwele Kristo arambekera karakyo moyeli. Yakobo 3. Oro meme ni gororo rusini ni. Lakini kuruwa chakire. Yakobo 5 na 2. Rorabuna omole myaro mole beneri akoganye mbura yeli tanga ni bakiyo kwa miendagira. Nenu nabo ikomo babale merelia. Mone mereli ko ikomane na Nyasaye chiche. Yakobo inye. Ese gine lyomana ebira segati eno ngaibi kurwa. Ine tibiri kurwa bwasoko kan ko ino kobe. Mungu ni mwema. Aba Arumi 12 o chakere 15 na 2 mpaka 20 na yamo. Nakiyara ko babya sense moya ino. Motwaro bwa matubu yo bwanchanya sabantu bonsi. Omo biso karabe nenchara murageli. Karabe nerango mwanywe. Ekerura akore igo nigo ko bobekerta makaru murabu kararia. Mo basagwa kano bobe asobobe. Kurende bwa kano bobe asegendo kieke. Antum balik ngamore sa tamanga yani oyo to kuwana nere pipakan ngandaliro. Nisau kanga antum kada bale bombera na bakwana. Wikato sansura na katore moy. Wikatwa bera na katore moy. Naindi e point nene lina ki gatukwana nie gaturucha ide. Mungu ni mwema. Antum paro. Bono adina moga konde naru igota katia bana bana nanga jikangaranga maene biya batebe tatia bana bana ngabana bana enchereye menyate iga mwana kungurire suti kamora ancha Nyasaye karanda angerie
mo baza kombekere sutie kiagere kana naringe moyo na ari kubeka. Mungu ni mwema. Mwana kuigwa gotera kuri muga kuri Mungu na naruri kuratera. Abana abanesoma bono iga kumbweteri baga. Abana abanesoma bono iga. No mama nsomere ni abana ndi nasomete. Mungu ni mwema. Bono nyata asomete aba basomire ingire bakore. Bamokonye. Mungu ni mwema. Ona nawe range no gukura. Mata bandi bari bakuri ni riso ketulyo ko tenga fata kura. Gukura ndeba. Sobogi mabwense yekero yomo. Oyo momenye tamonere twaru wa mate borobuya. Abagaka linde. Naino wote abantu kukwana barenga chisaruni njiro. Muri kuyunga saruni njiro. Subscribe Ndim TV. Eliogo Ndiye Kuba.